Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-ga'im bi hugugillah ma daqat illa wa farajahallah, amma ba'du. Sedaja para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Sibeten gola amul jaki sahibul haja Pak Suyama, Bu Suyama, Dani Benjukan Khosnia dalam acara walimatul urus dan walimatul hamli sekalian akikoh juga Muhammad Afiq Zain bin Asmalik malar muka ibadati anak saya soleh, amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Ngiring niat ngaji sekejap malar muka barokah, malar muka manfaat apa sekedebu sareng abdi Kak Dinto, malar muka dadi sebab sambian ngaule ilmu sebarokah, ngaule ilmu semanfaat, amin Allahumma. Bon, para hadirin para rabu saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Abdina acara ma sekejap tolong eperengaki dari ese ceramah abdina Kak Dinto deki beda poin-poin ilmu saya pada pak kaya ngain catat lah sebelum top deki ceramah abdina apa saya ke ceramah Kak Dinto tanya akina boleh kesembian bisa nggak ngain ceramah nih kak. Jadi makle beda online ngaji lagi makle lebih semangat sembian. Tolong panitia siapa ki aing putol deki saya bisa jawab seputar ceramah abdina saya bisa jawab ebrikna hadiah aing Kak Dinto pociakina senginom terdepa ke Mekah ke Madinah moni nomaki ke sakit malar muka beres ben Allah moni nomaki ka orang si kita andi keturunan terberi keturunan sesoleh soleha male semangat boleh abdina Kak Dinto abek tamat tu saya bisa jawab seputar ceramah abdina deki beda telok pertanyaan saya bisa jawab oleh hadiah aing bencuken ebrikna hadiah metu aneka metu asli Yaman produksi abdina GTB Kak Dinto asli dari Yaman metuna saya bisa jawab pertanyaan abdina deki saya nyatet ning HP-na saya ngain-ngain sebelum top saya bisa jawab ebrikna hadiah aing bencuken ebrikna hadiah metu ada metu Yaman Kak kakek mon oleh ria deki mulai langsung ntar ke pasar nyari telur banyak insya Allah deki malam angak ngak Allahumma shalli ala Muhammad. Makle lebih semangat Kak Dinto deki beda telok pertanyaan seputar apa sih ke ceramah si bisa ngak ngengain ebrikna hadiah aing bencukan hadiah metu pertanyaannya beda telok tung dua telok pertanyaan ketiga deki bek melarat keng tak lopot dari apa sih ke ceramah. Jadi saya merengaki maka yang budu kor merengaki pakun bisa jawab karena apa saya ke ceramah saya tanya akhirnya kesembian. Le pertanyaan ketiga Kak Dinto bek melarat hadiahnya bek istimewa apa oleh aing oleh matu tambahin hadiah nang kenangan surban kor bisa untuk bisa kalau aki bota sampai aki kejadian kejambian ngaji sekejegi malar muka barokah malar muka manfaat, amin Allahumma. Coba lakean makle barokah sining budi Kak Dinto pindah ngaji ning lataran dina coba sining budi saya bisa ngaji makle anu le ngale lo kuning lataran le bagus tujuh ning lataran nih sama entah cukup ntar ke sabo terus emperan wah Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad pon malar muka barakah malar muka manfaat, amin Allahumma amin Allahumma. Pon ini lagi orang Kak Dinto Pak Allahumma shalli ala Muhammad odi ning dunya Kak Dinto pasti ngadepin senyamana
kelahiran, perkawinan, kematian, ane kepakun elebetin, eki nama bunten. Nah, orang odik neng tunya kadinto, pangaterona pakun tero odik sesekirana neng tunya odik bejre, teron di anak si bejre, kelakuan bejre, bini si bejre, odik neng tunya bejre, eki tinggi, makin ebrik na ilmu sarang abdina, beda telok kunci orang montro odik neng tunya bejre. Sapa orang setro odik bejre kuncinya beda-beda mbak. Bener-bener mbak telok kabin seneka juga mon kabin terus bejra kau tundik telok anak mon terus teti anak si bejra kuncinya beda telok alako terus bejra telok kadin teteku saya odin sambian tong dua telok toron pada beri pertanyaan beri hadiah matu enom bi telur banyak angak-angak di ngaji sekejap lagi. Ini lagi. Ada buaki bahasana asbabus sa'adah talata. Penyebab orang ontong odik ning dunya bejre ning dunya beda telok. Tung. Apa sih pertama? Al-ilm wal gurub min ahli ilm. Orang montro odik bejre si pertama adalah kudu ngagungin ilmu. Otabe nyemak ka orang sindi ilmu. Kakek butuh keng kakek nyemak bireng ilmu sampai norok mulje tandi ilmu biar kun nyemak bi orang se andi anapa karena ilmu kak dinto penting di setiap keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi sampai sendi anak nikah Muhammad Afik Zain montro andi anak se bejre beri ilmu pangaji apa? Karena ilmu mereka manfaat. Apa manfaat ilmu? Manfaat ilmu berdempak. Orang yang di ilmu berdempak kemuliaan. Estona banyak keng bekta empak sih makin gak dito. Orang yang di ilmu pak anak sampai di anak terus dibecera beri ilmu. Apa manfaat ilmu berdempak? Tung imsak anil maksiyah. Anyeke dari kemaksiatan. Sambian di anak mon anak kak dinto beri ilmu nak kanak kak dinto bekal tak kira ala maksiat karena ini lagi labenga ala tusa labenga tusa labenga kemaksiatan beri telok orang neka maksiat pasti masuk di salah situng dari telok labeng nih kak itu buat kisarang Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib siapa mana? Abdullah bin Umar. Mau catat oleh surban dari kiri. Jabuna Habib Abdullah bin Umar bin Yahya labenga dosa beda telok. Dimbian mau nyemak orang tak kira ala dosa kecuali lebet labeng telok nih. Apa sih pertama? Buduh. Karena buduh orang ala dosa. Arab orang mata abajeng buduh. Keng oning bahaya neneng gelagi sholat itu les nyaman neneng apain raka tak kira neneng gelagi bajeng. Orang seta Jumatan buduh. Arapa mah buduh. Keng oning siapa sih meri rezeki bekal tak kira ning lagi Jumatan. Kadang bade ning coba nih kak, ning coba nih kak. Ting bekton Jumatan aram nyeram ning sabena. Ning coba nih kak. Muning kantongan lakar keneng nangak nih iki. Sobung. Alhamdulillah sobung sing aku. Allahumma shalli Muhammad. Jadi orang ala dosa penyebab apa yang pertama? Orang azina aslingkuh buduh. Ding oning bahaya zina pak nangis kaki pak. Petong puluh tahun amal kakek poton. Kedua anak potona sambian bekal ezinain bi orang poron atau betak poron. Manzana zuni walau ala wasdidari. Siapa orang yang pernah berzina anak cucunya akan dizinain ning dalam compoan sambian. Biar lama tianan kakek bakal edeng-bedeng bi orang kelako bi orang apa buana kakek lambe ala kotusa mangkana orang kak dinto ala kotusa karena bodoh. Si kedua apa orang kak dinto ala kotusa labeng tusa si nomor dua adalah salah akan cah apa salah akan cah
karena kanca orang ala kau dosa. Enjang kau tak ngeno Habib guna kancane ka kanca gulelong bolong tak bisa. Orang jawabnya Nabi almar'u ala dini khalili, orang ini kan tergantung agama kancana. Anil mar'i la tasal fasal an qarini, orang tak usah tanya agama apa, orang tak usah tanya anan siapa, orang tak usah tanya apal kitab apa, tanya kancana karena kanca bi kanca kadin to memiliki pengaruh si sangat raja. Anan kiai mun salah akan calober, anan kiai. Anan habib salah akan calober. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa huwa minal asyrar. Bon beda anan ring bagus akan cabi ring coba bitong tadi ring coba makilah anan ring bagus. Are anan kiai salah akan calober. Anan kiai apan banyak kita pak. Anan salah akan calober. Potrena kiai, potrena habib salah akan calober. Apa boleh anak anjeria. Arya anan habib lober, anan kiai lober, apa boleh anan jambia. Lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kon sekedro. Penyebab kemaksiatan. Apa penyebab kalau kau dosa nomor 3 adalah hawa nafsu. Nafsu. Kuasai nafsu. Orang mulai kuasai nafsu Pak tak bisa Pak. Kalah Pak. Lagi gara-gara nafsu pailean banyak orang pate-patean. Gara-gara nafsu kadin to azina. Aneka arapa kuasain hawa nafsu telok kadin to labeng kemaksiatan. Makanya orang mau beri anan ilmu beri 4 kemuliaan apa al imsak minal maksiyah rem karena ilmu kadin to adalah rem. Sampian mau beri anak ilmu berarti sampian engak anak neka kan ngak mobil pakun aja len beri rem Pak mau beri rem aneka nyaman. Sebab cubaan orang di ilmu mon ala kau dosa pakun beda penyesalan ning atene ya Allah engkau lah tawaria engkau malah kau dosa ya Allah semapan dari dosa nika adalah penyesalan. Orang si ala kau dosa nika beda bagus kor ala kau dosa ning atene beda nyesel keng mon tak nyesel tadi bagus orang gak dinto paham iki pon. Si kedua apa istimewana ilmu kak dinto kipeneka adalah jisir lima arifatillah jalan keangkui ngauningin ke Allah. Ambiar mon di anak beri ilmu anak neka beri jembatan berarti bisa sampai keangkui kenal Allah. Kenapa? Karena orang mau kenal Allah kudu di ilmu. Orang mau kenal Allah bakal takok. Orang saya takok neka orang sing di ilmu. Beri contoh biku. Aneka tiang apa namanya terop neka kan apa nyamana berdeka belah. Panitia ngocak sengak simak ning tiang sengak cek nyander polan beda kabel bengkang disak lah kok nyetrum beri oning biar be nyemak aja biar tak arah apa oning cek pon beda set pah beda puh Habib ceramah kok ngidingakin boh beda kenangan kosong beda ning di tiang nyander mana ku tiang ada ajoget India kucu hutahi di arah apa cek orang tak oning jadi orang si ala kau dosa nika karena tak oning. Makanya orang memberi ilmu neka adalah jembatan menuju ke Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Si ketelok apa manfaat ilmu? Yarfa'id darajat, ngangkat derajat. Biar mun di ilmu yang kak derajat anak-anak neka derajat ring tuana juga yang kak. Bahkan ada waki mun anak di ilmu, apa boleh apal Al-Qur'an, pagi mun anak neka terus masuk swarga, stop bi malaikat jok masuk kade. Arapa kakek andi tiket Pak Polo gratis, ring tuana kakek di majadiin kakek sebedening raka, tolongin palebu ke swarga na Allah. Baru karena orang sian di makanya ilmu kak dinto ngangkat dre, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat yang kak derajat teman Allah. Si keempat apa manfaat ilmu? Ma tenang ate, ma celep ate. Orang mau di ilmu celep ate na Pak. Tak usah di ilmu, semak bi orang yang di ilmu sampai ane Pak. Eja buaki innalillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba aisyu. Allah neka andi Allahumma shalli ala Muhammad. Allah andi surga bedening bumi. Faman dakhalaha taba aisyu. Siapa orang yang masuk ke surga Allah si bedening bumi kecuali orang kadin to bekal arasa tenang. Tanya, famahia apa surga Allah si bedening bumi? Jawab majalisud dzikri aneka adalah majelis di orang mun dateng kadin to Pak. Empian ngidingaki ceramah, ngidingaki pikir, ketenangan si tak bisa ika oleh kelaban kemaksiatan. Ketenangan si tak bisa ika oleh kelaban deur-deureun si lain, len jalan kala ketenangan kelaban semak bi orang si andi alhamdulillah.
Jadi orang montro odi bejra si pertama kotu andi ilmu. Si kedua montro odi bejra. Apa si kedua? Makarimil akhlak. Kotu andi akhlak. Kotu andi akhlak. Pak sepora naguri. Reng metura ka adinto sukses di setiap penjuru, Pak. Kina punten. Ning pume dinaria, ning pume dimma si tade reng metura. Daerah dimma si tade reng metura maju. Negara dimma si tade reng metura. Ukraina be perang boh. Sing ngalahin pelongsong peluru siapa untuk reng metura. Regarena peluru saya besen untuk reng metura. Sukses reng metura. Kula pernah, Pak, mikir Arya reng metura macet hebat ta. Dimma bede kenangan bede reng metura. Kula nyare ning kitab mangkiin, Pak. Mangki idobuna Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Aneka pernah ada Bu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, Bu. Apa dobuna? Manis tashaba fi safarihi thalathata asya anjahat. Sapa orang si dalam perjalanan orang kak dinto pindah ke sitong tempat asango telok perkara nikah perjalanan apa kun sukses. Bojo amin kelako kada. Mun amin tak kercodot gini, namun tak kelako ya tak bisa gini. Orang mon perjalanan kak dinto apa nyaman perjalanan apa nyaman? Injak jandreng dina keluar kota apa nyaman? Merantau. Sapa orang saya merantau sango na beda telok orang ini bakal sukses. Benek ke beda ning metura. Benek ke sangkol na ring metura. Benih keres ngedi. Tau sa penyimpen keres pring petong tak ada apa lem-leman kebirwa. Ngak saya ke ring metura benih keres, Pak. Keres nih ke percuma kakek ini lagi. Kakek percuma nyimpen keres lo percuma. Arapa? Keres lo si gebe manti benih sineku. Si gebe. Keren nih si gebe keramat apa sih? Karena si atapar ya. Amasa, abajeng, takwa Allah. Pleret di tanah kan, itu dikereh, Pak. Mon makin anapa Pak tak tek sakte keres kak dinto, cereng kebian aing tong. Lagi, si agama tak abajeng. Iya tak mati. Keres mapan, nggih keres dari bujuk sapa, keng kakek sambi merantau, keng kakek tak abajeng turu jele. Percuma make kakan keres jerit tak keres sakte kakek je. Cereng kakek tak abajeng. Ya, tekuna reng metura lembek seporan. Reng metura lembek nika mon arantau, tada saya nyambi tas. Tada saya nyambi koper. Apa? Kelambi, sarong, tak sempakan. Aru reng metura. Lima bede reng metura sempakan maju. Ari punya tak sempakan je. Ngaki. Tanya, apa tak sempakan? Sowabib cede kakek suwab. Ngaki. Reng metura nika keluar ke siapa? Arantau ke siapa nika? Kun kambi aku iklan bibi sarung. Apa mak sukses? Telok sangon, Pak. Apa sih pertama? Si pertama Kak Dinto adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Si pertama Kak Dinto adalah akhlak bagus. Akhlak reng metura Kak Dinto si terkenal, Pak. Bede kiai nondu ngormat ngiringaki. Reng metura make bajingan deur mah. Matiin orang deur mah. Mun bede kiai takok kana. Nek kasih gebe mapan reng metura. Akhlak kebagus reng metura Kak Dinto. Eki. Coba congok orang-orang metura sih pas abid keluning coba tak pernah datang ke metura. Oh berakhlak kah? Lo gue deh jadi aduh. Mending metura tak ada. Beda makai bagus nondu makai sokin deh. Mam beda makai bagus nondu. Apa akhlak kebagus. Tamenan orang metura Kak Dinto. Nih kasih kebereng metura sukses. Akhlak kebagus. Si kedua arah orang metura Kak Dinto sukses. Si kedua adalah cilen nene kemapan. Arah apa? Jujur. Jujur Kak Dinto reng metura. Dia bagi asidik matia. Jujur adalah kendaraan. Si made Pak sampean ke derajat setengki. Tak usah S1, S2. Dimma bedereng metura. Seporan niki seporan bekasar seporan. Dimma bedereng metura lembek penter. Tak ada rang-rang. Budu kepi lembek nih. Apa? Sekolah tadi bese Pak. Kelakuan melarat nih metura nih. Benyareng budu. Keng reng metura. Budu keng cilen Kak Dinto loros. Buduh keng jujur. Asidik matia. Jujur kendaraan. Si bisa mendepak kasambian. Orang-orang sogi. Apa yang memetura sukses. Kepercaya aja bibos. Cereng tak ajar Pak.
tadi modal yang betul modal cilen ini ke cucu sehingga percaya tahu sama modal S1 S2 S3 keng mau tak cucu jual es tungtung lemole pak colok entah apa lagi bangki reng metura kadin to cilen ini ka titimon beda reng metura cilen apal tapok colon di reng metura jadi absaab jadi ngerosak nyaman reng metura lagi boh reng metura lambak kadin to pak keket keng kita lain bener reng mangke reng metura lambak kadin to ada bu loros sama salah bedening epilu ke are apa jangan reng metura loros sama salah bedening dimah neng pilu ke are tak kira loros masalah mau tak keng temu pilu kah keng reng metura lambak atokar telok perkara mau tak telok nih ke are tak keluar mau reng mangke je metura dia anak main atokar panangis kok keluar caro are nak kanan anan tokar panoro tokar kudu jadi ini arah apa jong engkau itu beleng pak tak beleng boleh deh iya mau deh kan je siapa ngalu tangan wah apa kaki jadi bedil mate reng metura lembek ngangkat arek nih ketelok setung mun kiai naik ganggu dimba bener guru mak kaya ganggu metembak mata itu top kopeng top sikat di reng metura arapa Arya tangkai Aryan nih kan si kedua reng sepo ganggu mun bede si nyakin reng sepo tak mikir tak punya cahaya apa tahu sa arek langsung del mai paten benan watang reng tua mari si ketelok mun bini setting mun apa mun nyeting bini tahu sa punya apa tahu sa kala arek cekrek negering meture mun sedenje bini na tete baki tete baki ka kancana lebar sambil ke jagungan kana beda tadi bu maminya dinal Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad mon jadi reng meture ka adinto arah apa mak sukses sangona bener-bener pak apa sih pertama akhlak mah nomor 2 jujur seketelok apa ibadah mapan ibadah ada coba bayang lagi coba pikir di mabede kenengan sebuah daerah engak ning metura ria ini lagi gula pernah tanya alak reng metura kadinto ibadah bagus apa sampai diadain compon kadinto pasti bedilangker gula pernah tanya mak bisa pak ning metura nikah mata iman ke tanah gawe langker apa mak tak compok bae paraje tak gawe tuku apa dewe ning metura apa mbian mak gawe langker pak jawab beb kami orang Madura tak kebele soki mending ada entade langker aneh kah hegina apa punten mangan nah reng metura ka adin to apa ibadah bagus mangkana ka adin to reng metura sukses pon si terakhir sebelum etotop der mai terus hakin nih mak tade ete apa dinar dia mah dia porno top dia tahu salah torona gola dia mai terus hakin dia terus hakin nah si terakhir kontrol di becir apa sih pertama gila tabah semak bi nomor 2 ahlak mama seketelok sare ridona bu sare ridona pak pebojingan kaki panakal kaki pak keng kaki mon mapan kering tuana tak kira bisa mati kecuali beri tobat ben Allah palanjeng surbana kaki palanjeng janggun kaki lak surbana ngaderi kanto ke aspal meninggi air nuruk karnaval attended alhamdulillah coba bagus so onjong mak Zubairi so on
Malang jeleng manis kakek jo. Darem terus agin dia. Terus agin. Pabajingan kakek kak. Pabajingan, panakal. Kor embu cok sakit. Ini kan lamba di zaman Nabi Musa. Zaman siapa? Nabi Musa kak dinto terkenal dengan sebutan Kalimullah. Apa Kalimullah nika? Nabi sebut Abu Debu ke pangeran. Bitong bi ulama Nabi Musa nika ada debu ke pangeran berempah 3.500 percakapan. Di antara dedebuna Nabi Musa ke Allah ada bu. Ya Allah, arini rofiki fil jannah. Ya Allah, pauning sapa tang kanca bedening swarga. Tang tetangga ning swarga siapa ya Allah? Dedebuna apa? Kakek montro oning kancana. Kakek ke pasar apa nak sih semalam? Tamberu. Kakek ntar ke pasar Tamberu. Ning disak kanjan tetangga kakek ajualen cuko ajem arwah kanjana kakek bede ning swarga. Jogo Nabi Musa kak dinto sare di pasar Tamberu. Yang tadi ning kitab tulisan Tamberu nih ada tambahan dari kuler. Ajolen ding ajolen kak dinto pas tepangki. Ding tepangki kak dinto si ajualen apa nyamana? Si ajualen ajem kak dinto asongkoan aku caan jeleng ajasan biru asongotan lerir ya siapa nyaman ini Bu Sali berire Nabi Musa ne kaajolen nyare ding neng pasar Tamberu ada reng jual cukok kecuali senyamana Bu Sali ngocak Nabi Musa. Bu Salih ini kau orang aku. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kunta inna lillah deh. Beler oleh Bu Salih. Apa tuan? Ini Andrea. Bu Salih lembo mun kan saraan ya. Tak apa-apa ke contoh kayak. Ya mun tak terima ambek disak ya. Engkau mulai lebih disak boleh. Tak kira temu aja. Akhirnya Nabi Musa kak dinto nangale Aria tang kanca. Semain bi Nabi Musa beda kejanggalan. Arapa? Orang ngata tuang gondrong aku rokokan ngecuan tembengan. Cereng Bu Salir ya ajual ajem sebelum tembeng suntik bi aing bi Bu Salir. Mare suntik bi aing pas tembeng. Ngocak Nabi Musa. Apa? Rojulun ayyar. Arya bajingan. Can Nabi Musa tak level gitu loh. Masa engkau akan cabi Bu Salih celeng buat coba ngari. Contoh ya, contoh. Nenggak kela. Ya beri matu itu. Korjo ngamuk ke contoh ya. Mun ngamuk kalah boleh beri. Nyaman aku. Ya Allah. Angak kakeli ndik bini lempo koros tak beri belanja bi kakek jo beri belanja jongki ban bedu sape napa lempo bini ros koro ada rem kakeknya terus lagi nah dapat adim lagi apa Depak ke Bu Salih ngocak Nabi Musa. Bu Salih ini kan ngecuan tembe ngocak Nabi Musa. Boh masa tang tetang kening swarga ngak Bu Salih jadi ngocak ke malaikat Nabi Musa kat apa sah kulene tanya ke pangeran tang kancaning swarga siapa can pangeran orang liya nyaman kok tanya ke orang Bu Salih bajingan ngecuan tembengan meler bini neros koros sapen pun lempo pas ngocak malaikat boh mun dapat jet karu can pangeran tak kira lopot coba antare selidiki kadek Musa yen taren Bu Salih ini kabik Nabi Musa Pak
Eki tak oning boneka Nabi Musa. Melihat ajam punten. Kula musafir terus atamu ke Combon ben. Ngereng. Pakon masuk ke Combon ngereng masuk. Ngereng. Pelongku. Beri teh ngereng. Anu Pak. Eki. Jodoh gila kan. Mun tadi je tak nom ngenom kol. Kati kenapa? Saya enom boleh. Eki. Akhirnya dia remah pas ngocak Nabi Musa nih. Tak oning busali nih kah? Tak oning mon nih Nabi. Pas ngocak ngereng beri ngakan pas busali kak dinto ngocak. Dan tek sekejap gula masuk ke dalam jombon, masuk ke dalam jombon kak dinto pas apa? Mereka disa bodo lemari buka bodo keranjang sampah rajo bodo keran pak keluar dari keranjang ruah ibu bodo keranjang rajo kalak ibu pandiin beri ngakan mari beri ngakan kak dinto ampun ibu iya beda tamu ibu sekecil ya langsung keluar Nabi Musa tanya apa roling keranjang tang ibu abo can kok manok kodur bo beni tang ibu ara apa mai sabak ning keranjang tang ibu kak dinto setruk 30 tahun setruk berapa tahun kak dinto kula anak yatim tadek sing romat tang ibu kecuali kula terus ara apa ibu ben mak beb eki cek reng tang ibu kak dinto cek reng tang ibu ning kareng awem tang ibu de matur kesoon ka kula polan eromat adoa 10 tahun tepongkor lesana setruk jadi tak bisa aja-aja apa doa ibun sampean doa tang ibu ngak neka Pak Allahumma ja'al waladi hadza rafiqi Musa fil jannah ya Allah tang anak meler keng tang anak sing romat kula ya Allah Allahumma ja'al pateti ya Allah tang anak rafiqi Musa fil jannah pateti kancana Nabi Musa bedening swarga Nabi Musa langsung nangis Pak tanya Bu Sali kata boh mak nangis Pak ara apa Pak ana Musa rafiquka fil jannah aku adalah Musa kancana kake bedening swarga meler king oleh do anai pangastete kayak itu pon ini lagi derem terus akin gini ini lagi ebri na oning istimewa na ibu apa istimewa na ibu beda 6 istimewa 6 bu beda berapa 6 setung fi hababul jannah pon tausan 6 male tak bit abit 4 bae sebut lagi 4 bae ini lagi apa sebut lagi bi mbok tak abit gelu hah mbok engko kita beri ngakan bolen bade nasen bade yuk kiai datang ro beri ngakan yuk iyalah tak apa-apa lah terus lagi nah istimewa nambu berapa tung fi hababul jannah embu adalah labang swarga lambak bade setong kiai nyamana Harith al-Alaki kak dinto embun sobuk omor nangis molar tua orang keng nangis ngana-ngana gini tanya kiai macek saran na ajunan nangis jawab mak tak nangis secong labeng tang swarga la itu otoben Allah sapa bayi anak mate ibun ki bede pas oleh ridho na embu labeng swarga ibu kak tahu saya tanya langsung masuk swarga dikasih pertama embu nika labeng swarga sekedua ibu adalah jalan paling cepat menuju Allah jalan saya paling cepat depak Allah aneka benih adikir embu dobuna Sayyidina Abdullah bin Abbas adobu apa dobuna Sayyidina Abdullah bin Abbas Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad dobuna Sayyidina Abdullah bin Abbas inni la a'lam aqrabu ilallah min birril walidain aku tidak pernah tahu jalan menuju Allah yang lebih cepat melebihi daripada lebet ring tua orang mun terus depak ke Allah bode si lebet bejeng apa asa atrakat
Gengsi paling cepat adalah lebet orang tua. Apa? Lebet orang tua debuna Sayyidina Abdullah bin Abbas engak jalan tol. Oning jalan tol. Oning jalan tol. Jalan tol ning kebak beda polisi tedung. Polisi ceget ada. Geng sampian orang montro depak Allah lebet orang tua. Bes, depak cepet. Geng orang mon tak lebet orang tua. Lagi benih jalan tol. Jalan tol ngan. Jalan tol ku lagi buru jalan dari Bira ke Dina ada deh jadi jalan tol mbian mbak abirit pabanyak abirit banyak dikir keng mau tak mapan kering tuana tol ngantol tak pak depak bodoh orang kadang ziarah buyu apa bay abirit tak kerja loncak keng mon tak mapan kering tuana apa keker derajat men Allah amin Allahumma egi dengki Allahumma shalli ala Muhammad pon se keberapa se ketelok apa se ketelok kadin to istimewa na ibu Allahumma shalli ala Muhammad ridona Allah bedening ridona orang tua sabar ridona Allah bedening ridona embu empian mulai oleh ridho embu pak kakek odin nyaman kenapa ridho Allah fi ridhol waliden empian nakal meler Allah murka keng ring tua nak kakek seneng kakek ngoromat kering tua Allah burung si murka apa karena ridho Allah bedening budina ridho ring tua murka Allah bedening budina murka orang tu pon si keberapa keempat doa uha asra wa agrab ilal gobul doa nareng tua kak dinto lebih cepat lebih santak untuk diterima oleh Allah. Jadi mau sampai entro minta doa, coba minta doa kak kiai kade, kering tua kade, benreng tua kak dinto benih syarat reng tua kau tua bejeng, make reng tua nak kakek tak bejeng, reng tua nak kakek mursal, reng tua nak kakek kafir, orang apa lagi? Kafir reng tua nak kakek, keng mon abes to ke anak geti. Benih syarat orang tua kau tu ibadah bestone ring tua apa kuntet tiga anak paham lagi pon si kelema apa si kelema ki peneka Allahumma shalli ala Muhammad Allah jadikan ibu Kak Dinto apa birruha aula berbakti kepada ibu lebih daripada berbakti kepada bapak ini ka istimewa na ibu bakti ka ibu ini ka lebih Nabi Musa ini ka pernah debuah pangeran ya Allah wasiat aki ka gula Nabi Musa ini kan ada ke pangeran 3.500 di akhir percakapan Nabi Musa minta ke Allah ya Allah ausini di terakhir percakapanku aku minta wasiat apa wasiat Allah pabagus kambu 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 petonggale debuna Nabi Musa bahas cukup ya Allah kenapa karena bakti kepada orang ibu lebih baik lebih bagus kenapa karena embu Kak Dinto lemah durhaka kepada ibu itu lebih mudah daripada durhaka kepada bapak arapa epak nambeleng anak tako epak negu bese nak anak tako embu letak negu bese tak nokolan ditinakan anak jumbengalan ka embu etem bengkap kapak mangkana bekte ka imbu Kak Dinto lebih saya terakhir si nomor 6 apa orang mon bekte ka ibu ebri telok si ke-6 nikah orang mun bekte kambu ebri berempah situng si pertama sabab kafaro lil kabair ngosot dosa raja mbien di dosa raja bekte kambu ekosot ben Allah si kedua ebri keturunan si soleh soleha si ketelok tak kira bisa masuk apoi neraka pon etotop kelaban cerita pas pertanyaan orang mun bekte kembu si nomor 6 ebri berempah apa si pertama ngosot dosa si kedua andi keturunan si ketelok tak seding dua Nabi ibnul bar la yadkhulun nar anak yang berbakti tidak akan bisa disentuh api neraka bajingan tak kira mati kecuali beri tobat kada ben Allah mon tak tobat tak kira mati je maka tembak kakek tak kira mati tembak polisi tak kira mati kor tembakan angkui aing mon bi bedilongkun makin ku kita bengka kakek etotop kelaban setong cerita tak apa lagi
minta bekto sekuni iki edi ngaki beda setong orang Pak antar ke kiai melikum nggih kum lamjong bu mak singkat Habib lapar nggih oh iya deh jong arapa edi ngaki kiai abdi neka adinto mak palang berangkat ke Malaysia nggih ngutang wis kebe berangkat kini ke polisi pemole depak tanian utang gi bede ya terus ke Jakarta bede corona nyelengin PC ngobu sape kening PMK Cile ne codot kepi muka toko tada si mele anapa gula giai apa nyama gula berak gelu giai apa keterbik ne gula tak mapan atau benaga gula anganga ke pek nyong sep cong lagi ya apa dia guna giai cong kakene beni masalah apa jong mon urusan rezeki ne berarti kakek di dosa ke embuk jong engki giai gula sekut nyentak embuk le jong terus eki mangken mulai jong entar kembun mentak dua embuk si paling larang dari ibu ne kedua si paling larang dari ibu berapa tung sapora cong kok nyapora kakake nikah tak usah minta warisan kamu minta sapora dua cong kok rido kakake bila sampean oleh rido na embu bila kakek oleh sapora nembu wah sukses kaya tulis cong mulai cong sapora nagiai anapa embu ampun sobung omor lah temo akar masalah na cong anapa ge anak si paling palang anak sindi dosa kering tua kita gele minta sepora ring tua nama tikade nika anak si paling palang siapa anak si paling palang anak sindi dosa kering tua kita minta sepora ring tua nak mati kade cek ring tua kule si tak gena kiai coba nak kan emak si tak gena tak gena de emak mate tak lengebelem mak keng ngebele kan nyaman kiai enggak mati aja oh iya seporan mak bo mon ngebele beni mati jong entar umrohnya man jong pas kati benapa abdi nak dinto ke abdi na banyak salah embuk dah mati bak bisa aku laudi becere bisa jong ndak remah jong montro minta sepora ke ahli kubur beda carane jong pon apa carane ke kabele kering orang dinak jong mondi dosa kere ibun tak kira soki make kakek banyak hartana kakek jadi musibah kolakan penyakit kencing pae kencing manis kencing celok kencing beto kencing dere kolak arapa karena di dosa kering tua make do soki pakun jadi penyakit pas kati apa cara na minta sepora kuda kiai ngaki montro minta sepora kering tua cara na bede telok bede berempa kakek mon ala ko telok ne kacong kakek make mur salana kana kurang ajar kering tua na pakun sepora bi ahli kubur kor telok kak dinto kelako napa si telok kak dinto le si telok kak dinto jong tak bisa iyo col mangken bi Habib jong bila mon iyo ceng boleh iyo col le jong Habib kita beri ngakan Habib jong jadi lain bekto mon berajar dina iyo col lah dah dah nama iyo col lah bo mon iyo col mangken tare mare bon kak dinto si bisa abdinatoraki beri na telok pertanyaan mik siapa ki mik siapa ki pertanyaan si bisa jawab oleh hadiah ain. Pertanyaan pertama. Si bisa jawab angkat tanang, si itu ting ajawab, si tak itu ting tak oleh ajawab. Pertanyaan pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Si bisa jawab angkat tanang, si itu ting ajawab, si tak itu ting tak oleh ajawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Coba mik di memika. Ayo, panitia naku mik tung. Panitia di mana panitia? Naku mik. Palanceng. Bisa. Angka suara waraje. Pertanyaan pertama, sebutkan apa? Pertanyaan pertama, apa manfaat orang mon andi ilmu? Sampai bisa? Si angka tenang peteki.
Agak tenang bertinggi. Agak tenang bertinggi. Agak tenang bertinggi. Ada si semak ada. Siranya mana? Abdul Syukur. Beh, kaki gur. Apa aja bener gur? Bedempak Kak Dinto. Tung. Jauh dari dosa. 2. Kenal dak Allah. 3. Naik derajat atau yang kak derajat. 4. Matenang dak ateh. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah rezekian barokah umur barokah tek ajal. Selamat dunia akhirat sehat walafiat. Hadi ini kutung soleh. Jalibatan di kulli khair. Dafiatan di kulli syarr. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oh. Angak-angak kakek diki yo. Oh. Elek balik becagur. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua adalah apa? Labeng kemaksiatan ruwa apa ben sapa si adobu. Sampai bisa? Oh. Bini anak tadi sih bisa jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, seras mana? Sudahri. Hah? Sudahri. Bendi. Eki. Apa jawab nari? Labeng kemaksiatan berberempah. Labeng kemaksiatan kayak itu berde telok. Tung. Situng bodoh. 2. Lah. Nengang saya lain. 1. 2. Kete. Are. Bu, ning ada tak tangalen yang budi nah. Aja. Bakir. Seranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riban masalah ri. Abdina. Abdul Wafi kayak itu. Ban wi. Eki. Apa jawab nabi? Beda telok hal kayak itu. Labeng kemaksiatan berberempah. Telok hal kayak itu. Tung. Bodoh. 2. Berdua salah berteman kayak itu. Telok. Bertelok hawa nafsu. Si adobu siapa? Abdullah bin Umar bin Yahya. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarokah rezekian barokah tek ajal selamat dunia akhirat sehat walafiat. Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir si bisa oleh surban. Malar muka tada si bisa eman ke surban nah. Pertanyaan terakhir. Oh, gendeng surban kana. Sebutkan. Beda 2 pertanyaan. Gula kan ada bungi. Pertanyaan ketelok bek melarat keng tak lopot dari apa sih iki cerah. Pertanyaan ketiga terakhir. Sebutkan. Satu. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Sing angkat tanang kadek tak itu tingma kelang angkat soko 2. Pertanyaan ada 2. 1. Arapa orang mature Kak Dinto mon arantau mak sukses sang sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Arapa orang mature mon arantau odin mak sukses sangona apa ben se adebu sapa. Roh pertama. Kedua, sapa anak si paling palang. Sampai bisa. Si mare tak oleh. Are. Beri mik. Tersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siras mana? Ahmad Khairuddin. Babandin. Apa jawabnya Din? Apa sangun orang matur Din? Bismillahirrahmanirrahim. Senyebab orang matur Kak Dinto. 1.
Satu. Dua. Dua setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Situng nganti akhlak bagus. Dua cilena mapan yaktena jujur. Telok. Nomor telok ibadah mapan. Si ada bu siapa? Si ada bu ajunan. Salah. Bini antada. Siapanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo. Bahrawi kento. Sangon nareng mencuri pada orang bah. Bada telok. Alaknya bagus, jalanah mapan atau jujur. Ibadahnya mapan. Si ada bu. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bin. Haddad. Bin siapa? Al-Haddad. Orang. Bin siapa? Habib Abdullah bin Bin. Al-Haddad. Bin dua. Satu. Dua. Gete. Coba. Siapanya mana? Rofiki Anan siapa? dan Satin. Apa jawabnya? Beda telok kadin toh. Tung. Situng akhlak yang baik. Dua lisan yang jujur. Telok. Telok ibadah saya bagus. Siapa bu? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, pertanyaan pertama betul. Pertanyaan kedua, siapa anak si Palang? Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sepalang gak dintoh. Anak setak ngoleh ridho orang sepo. Kurang tepat. Mari tak oleh. Salah. Ayo. Ya. Disa. Bitong telok tak lekumik gagal. Satu. Dua. Anan siapa marah dini gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangon deng metu berapa? Telok kan? Tung. Jujur kan? Dua. Ibadahna. Telok. Lesena jujur kan itu. Pertama. Jujur. Dua. Ibadahna santa. Telok. Lesena se sempurna ketika Buddha gitu. Apa tuh? Jujur. Si pertama. Jujur. Dua. Ibadahna sempurna. Telok. Akhlak si bagus. Akhlak kah? Bagus. Si ada bu. Abdullah bin Haddad. Salah. Lampi kote. Tuli. Siang kena. Siapanya mana? Muhammad Ridho. Ayo arah pareng metu manu. Telok perkara sedati sabab situng akhlak bagus. Dua cilana mapan artinya jujur. Nomor telok ibadah mapan. Siapa bu? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Siapa anak si Palang? Orang anak bota se andi tu saya dekaring sapona saya tak ngauleh pengeporan aring sapona. Sampai seda. Sampai ya, orang sapona. betul. Tepuk tangan. Anak si Palang, anak sindi dosa kering tua, tai sepora ring tuana mati kah? Kada melar muka barokah rezekin barokah tekacet selamat dunia akhirat sehat walafiat hadini yakutun soleh jali balik kulli khair dafi ali kulli syar kama wa salafuna soleh ad nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, ada lagi? Apa Jong? Apa? Surban. Arya. Hah? Oh taplak meja. Arya. Boy lok Pajong. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum itu top doa bi kiai kula minta bekto semenit oleh. Bu, minta bekto semenit oleh lagi. Ngaki. Abdina nyon pangapora, semangken kak dinto abdina perpan abangun pondok bini. Sampian setro abantu pembangunan pondok abdina lebet ngobengin metu. Abdina abek tamatu argana 50.000.
Sampai ngobengin matu berarti ampun abantu dalam pembangunan pondok abdina. Kadinto matu asli Yaman bening matu kasak beda asma abdina. Beda nyama abdina produksi abdina TV. Saya kesokan ngobengin ngereng argana 50.000. Tolong panitia tolongin di matuna. Kadinto matuna saya kesokan ngobengin argana 50.000. Malar muka saya ngobengin kente ben Allah rezekina lebih banyak lebih barokah. Malar muka manfaat amin Allahumma. Kak Dinto si bisa abdina atau lagi coba panitia jaga ruang bantu jaga matuna di mana matuna tu li jaga ngereng di mana matuna saban yang pentas di nak maleta anu abang yang pentas nak berapa biki bu masih tu oh iya ngereng saya kesukaan ngobongin harganya 50.000 pontu taki boleh ning mobil panitia malar moga ikan rezekina lebih banyak lebih barokah amin Allahumma Kak Dinto si bisa abdina atau lagi salah lupa tanyaan sepora wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.